Oui, Jean-Marc, pour aujourd'hui et per vous, auditors fidèles de la langue d'aquí, choisissez le mot furt. Le furt és l'endretg força convivent que se li coion los pans e las turtes. En general, tot el món li ven pas en même temps que s'organitzen tots per faire virar le món a l'entorn du fornir. Le fec a l'estit, ciolei sach lo temps au furt de giugno la buona temperatura. Quand es pronchaut, ciò faire ceire las brasas dins un peiro viei ameliorable. Puis, le furt es nitiat amb la panufla et la première fourna se pot engular. S'utilisa una grande pala de bosc. La platina que barrava la gula du furt era endua amb de bulze freixa. En fin de cosesù, ciascun recuperava son ben e l'odor du buon pan cuec puia emplir la maison. A la rivista